kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni, adda umaw-awag iti cellphone nila kay. Nimot ni akabsat na ti umaw-awag. Sapay madama nga agin ina na nila kay. Tinasayaan, sungbatak lat na. Amangan no napatig ti bagana. Hello, nini ading ko. Ay nawaw, apay asikatisim mong bat, ni Manong Itan ngay. Madama nga agin ina na ni manong mo. Parbangon nga minan ang nakaawid dito'y balay. Anya? Anyat masapon mo kin ni manong mo aya. Ni Manong Itan ti kayat ko ang makasarita. Saan kat asika? Ibagaktukan ko na no makariing ading ko. Siya kunti mang ibagakin ko na. Saan ko akasapulan ti tulong mo? O sige, addakan ka dayta. Ibagam nga awagan nak no makariing. Tanapataglaunay ti ibagakin ko na. Wen, ading ko. Ibagaktukin ni manong mo. Di mo man liplipatanan ah. Wen, ibagak adagos ken ko na. Apaman ang makariing. Agkape ka pa'y, etan lakay. Agyaman naklaw na bakit? Ayun gayam, imawag ni ading nini iti cellphone mo itay. Nakaturog ka, iso asinong bata. Kahit, kanya timbaganakin ka. Si kakano ti kayat na makasarita. Iso nga awagam to kano, tanapatiglaunay ti baganakan ka. Eh nawa, apay kami na di na imbagakin ka. Jakman amo iti kabsat mo. Amang ano dumawat manen iti kwarta. Siguro awan mo't nadakamat na kanyak, lakay. Anya, matin ni Nini. Ay, mabiit lang ang talaag ti cellphone mo. Awagam ta kasaritam, bayat ti panagkapem. Inton madamdaman, bakit? Ay, saan alakay? Siyak tiguraan day jay, no di mo awagan na dagos. Ibaganan tumanin, asaan ko nga imbagakin ka tibilin na. Imawag ka kano itay nakaturog ka. Wen Manong Itan, ada na patag nga ibagakin ka. Anya da jaya. Adanas ken abayadan mi iti pagadalan, Manong. Kahit, Ikanak kumapay iti pagbayad ko. Kurang nga mintintad ni tatang akwarta kanya, kat saan nga umdas dayjay. kano ka sa pulam aya? Itamat laangan, Manong. Anya, 2,000 ti kasapulak, Manong. Pakisend iti Gcash account ko. sa nga ribo lang timaitid ko ken kaading ko. Ay nawaw, apay ngay, Manong. Manulaang mo ti susuldwag ngay. Anya ngay nga rod. Pakisend iti Gcash account ko ti kwarta. Urayak, Manong. Okay, isend ko, kalpasan ti panangan mi. Agpakas inak pay. Inulbudan na kami man gaya man kinimanong mo. Ay nawaw, anya ti basol ko, tatang. Ti kunam kanya, kit ada na patag nga ramidin nyo, itayan ti gayam mo. At damat nga agpaiso, tatang. Anya nga ro dyan nadamag kaw. Anya anadamag yu aya, tatang. Nagbits kayo mit gayam. Di mawat ka pa iti kwarta ken manong mo. Ay, kwa, tatang. Agbain ka ba iti asawa ni manong mo Kas taon na iti panagtipid na. Sa ita, gastusam itawan kas iskan na abambanag ti kwarta daw dawatem kadakwada. Kwartamat ni Manong Itan dayjay. Kwartada nga agasawa. Laglagi pam anang asawan ni manong mo. Nagadulakit din nga ibagbagayo, tatang. Nag-beach mo't gayam ni Nini akabsat ti asawam. Nagpakas-in ni Itan kanyak, di napalabas nga aldaw, takasapulan kano ni Nini ti pagbayad na iti pagadalan. Ngam apay akas jay. Kasano ana amwam nag-beach da? Nakitak ti pusda Ay nawaw, nang pusda gayam iti Facebook. Wen maray, di mo nakita ayak. Awan nakita, maray. Amangan mat no in black na kamutan. Day tatijak mo. Nabayagan nga awan makitkitak apos na.
Ay awanan, amangan no in black na kayo kaniitan. Wano saan, amangan no nakahide dagiti post na kada kayaw. At dapay matnagan na, friend. Ma-search ko pa'y mat. Nakahide nga rod ti post na iso akasta. Saan yaw amakit kita? Ay, naglukon da a babae. Amo na anarigat ti trabaho ni Manong na. Agsaysayang pay laeng met iti kwarta. Saan samat nga amo ni itan ti aramid ti kabsat na? Talaga asaan, mare? Agpada kami laeng nga awan amo na. Addan samat parikot mo lakay. Itay pa'y anak ulimag ka dita. Maikaw akman. Nag-text nga rod ti kabsat ko itay, bakit? Anya tintex na kinkaya. Anya kumapay, bakit? Dumawdawat manin iti kwarta. Pangusaran na kanumanon. Adda ka numanin project da. Anya? Masiksikuраnak, bakit? Jak ammo no pangalaak manin iti kwarta nga itid ko kinkwana. Kabsat mo matday jay lakay. Ti saan tayo nga ammo? Katnupod no nga tati ibagbaga na kanya, wano ulbudan nakmutan. Saan ang mabalin nga ibagak tinaibaga ni Mari Reva kanyak? Amangan no siyak pa'y tidakes. Ay nawaw, napauli magkamot, bakit? Ah? Ay, kwa. Adala na lagip ko lakay. Adakin ka ano ikam ti kabsat mo. Si kamot ti makam mo ngagdesisyon. Na-receive mo ka, day? Wan manong, na-cash out ko matlaangan. Agyaman naklaunay iti kwarta nga inted mo Awan na nyaman na ading ko. Siguraduam lang a project ti pangigas-gasto sa iti dayta kwarta. Wan manong, kaano ayaan nagulbudak keng ka? Kumusta gaya mo ti panagadal mo? Agturpos ka itatawan, saan ka, day? Sa anak asigurado manong. Ay nawaw, apay asaan ka asigurado? Wan ata on process pa ang ti thesis me. Say-saya atam ngamin tapno malpas mo mutin deta a kolehiyo. Ammumut asaan tayo abaknang. Agrobwata kun tatang. Nawaw, apay akas ti kawis mo nini. Apay ka di tatang. Saan mat akas ti uniform yo kay? Saan mat ngamin tatang? Awan klase mi ita, iso akas to iti kawas ko. Sa di naman ti papanan nyo Agrelax kami laang tatang. Di kay matanagan, tasi daglang ti papanan mi. Saan kami nga umadayo? Kas kalabak nang iti kas tangar aramidan. Nay, barmat ti ayan danini. Bar? Kita am ti impos na, bakit? Ayun. Bar ngagpaiso lakay. Anyat aramidin na iti day abar. Italaang anakitak ti kastoy apos na. Nalipatan na siguro nga inhide ka data lakay. Anyat kaya't mo asawan, bakit? Idi pa'y nga agpo-post iti kakasta. No daduma ket beach ti ayanda. Nakahide laeng ka data, iso nga awan makita ta. Ni Mari Reva tinangibaga kanyak ta iso ti makakit-kita. Saan ko laeng imbagbagaken ka lakay? Naglokon day babae. Kasta una ti panagtip-tipid tayo dito'y balay. Sa ita, kasta ti aramidan na. Agsaysayang kit din, iti kwarta. Nakaawag kayo matatang. Napatag ti bagakin ka itan anak ko. Anya ti bagayo tatang? No agdawat maninini ti kwarta king ka. Di mo pa lang ikikan. Happy gulaki da jakapsat mo. Agsaysayang lang iti kwarta. Nakita ka ron timpos na iti Facebook. At daday ti may sa abar ita tatang. Nalipatan na lakit di nga inhide da apos kada kami kin Casey. Nairwaman iti kasta panagbiag. Hunamlan asino abaknang dayta kapsat mo. Di namot agtipig. Agburag nga ron ti darak iti nakitak day tatang. Uray kanayon ko abagbagan. Talaga sulpang. Awan dinggin na sao. Jakida mo ang mga nusaan maring agturpaw si tatawain. Kasano kuma, kasi sa balimot nga men ti ipang pangruna na tatang. Makaparurod mo ti ugali na akasta. Kwarta ka di manin ti dawatem? Wan ko manong. Awan kwarta kita. Ay nawaw, apay akastamot dun manong. Saan tayo abaknang? Dahil tatilaglagi pam. Anya? Ti ipagarup mo siguro kat jak maamuan ti kalukwam anya. Kalukwan? Amo ka, kas kalabak nang dita. Agbabar ka pa'y gayam. Kinadapay out of town nyo kadagiti gagayim mo. Ay kwa manong,
Biddo ti pampanunutem. Inlibre dakla ang dagiti gagayem ko. Iso asimuro takmet. Di nak maulbutan itan. Kas na ko nakitayan. Awan maitid ko akwarta. Taured da kami. Agtip-tipid kami mo't ditoy. Anyat may paay ko kan kani ni ading ko. Anyat imbagbagam kini Manong Itan, Di ka maawatan, ading ko. Amok asinugsugam ni Manong. Iso at di na kayat timangted iti kwarta kanya. Saan apod no dayta? Apay ko mga aramidak nga itikas na. Sipod nagasawa kayo kini Manong. Katawanan. Manulangan ti itad na akwarta kanyak. Masapul pa'y nga agdawatak. Saan akas idi amang tad tunggal aksweldo? 24 mo matan. Mabalin mo ti ag working student no kayat mo. Nalaka nga rod. Kasta mo tinaramid ko, idi siyak pa'y ti agad-adal. Kagurgura kalaunay nga ipag. Kwarta gayam ti makagapo, iso agumura kalaunay kanya. Puskol ro pa kamat ngamin. Isumit lagayam adi mo kayat ang mga sawa ti kabsat mo. Tati kayat mo kat sikat ti agnumar iti kwarta na. Agtipid kamat ngamin di ka agin babak ng dita. Nukasta nga rod, sika ti kaapa ni Nini, Mare. Wen mare, adda saan mi anagkin na awatan. Pugtuak, Mare. Kwartaman ti makagapo. Naalam mare, Kunak tumet. Sika ti patpatamaan na iti Facebook. kagura naklaunay dayjay nga ipag kumare. Karibal ngamin ti panagkita na kanya. Karibal. Wen, karibal nak iti kwarta ni Manong na. Ay, una yan. Ti kayat na kat iso lang ti agnumar iti kwarta ni Manong na. Wen mare, madlaw mo. Ay, saan ang mabalin ti kasta 24 na matan. Mabalin nan ti agtrabaho. Ay, jak amo iti dayjay nga ipag kumare. Managim bubukod launay. Gastadora pa ko na, Mare. Demonyo day Jackie, si? Nawaw. Apay nga ibagam adimonyo ti asawa ni Manong Mau. Ti kayat na ngamin kat bukudan na ti matmatgadan ni Manong Itan. San nga ugali ni Casey ti kasta? Naumadalaan kin ka, tagsaysayang ka iti kwarta. Manipod inasawa ni Manong Dayja babae. Awanan. Dinan mapanunot ti mangted iti kwarta kanyak. May naging bubukod kamit ngamin. Ilang bagim ti pampanunutin. Budno matatang. Diyo ka dinadlaw asipod nagasawa dakat saanan amangted ni Manong iti kwarta kada tayo. Masapul pa'y dumawat tayo. Kaputan na nayunan ti responsibilidad ni Manong Mau. Dita ko matimawatam. Ay, jak amo kada kayo. 24 mo matang. Iti kasta nga edad mo. Mabalin mo tagtrabaho. Sa anak pa'y nga rod analpas iti panagadal ko tatang. Kasano kung maamalpas ka? Kasi sa bala mo tininto na rin. Uray ti kabsat mo. Kasi madutay at tumulong kin ka. Adda ka matgayam Manong. Di mo imbagbagang umay kagayam dito'y balay ita. Himayak, tanapatagtibagak ka. Anya day ta Manong. Mabaling ka di asar dengam timang padpadakis iti asawa. Anya? Desisyon ko ti saan amang tad iti kwarta ka. Di mo pabasulan ni ipag mo. Ay, kwa Manong. Agimbabak ng kantumag nga may. Nalakalaan kin ka tagsaysayang iti kwarta. Ngamin, di mo amo tirigat tagsapol iti kwarta. Ni Manong mat. Pudno may, 24 mo. Ngam kastabay lang ti mindset mo. Nagasat kalaunay, Mari Casey. Apay ana ibagam ti kasta marireva. Wen ata saan akanunungan nila kay mo ti aramid ti kabsat nang agin babak nang. Ay wen, pudno launay day tamare. Kinapudno na, kinasarita na pa'y iti personal ti kabsat na. Saan one-sided ti asawa, Mare. Patas laeng no para kanyak. Wen mare, sipod pa ide, no asinot nagbidot, iso ti bagbagaan na. Saan nga amin alalaki kat kasta ti kapanunutan na, Mare? Jay daduma, kanunungan da ti kabsat da, uray nagbidot, takabsat daket nga raw. Sabali nila kay kumare, saan akas ti mindset day jay. Iso asaan akon amas daaw, no saan ka amalusyang, Mare. Responsable nga men ti asawam, ken amuna ti rumbeng nga aramidan na. Launay amare,
Sa anak ang ma-stress kin nila kay ko. Iso kastoy, blooming latang aging gaita. Pudno ka di tinadamag ko, lakay. Saan ka numot ang naipasa ni Nini titisis da? Talaga saan bakit? Ay nawaw, apay ngay. Kasano kumangamin kat sa balimutin into na rin na. O di agin roll tumanan. Aginrol nadakwarta na. Ngamno awan, agtrabaho kit din. Anya, Awan serbi ti ado at tulong tayo kang kuana. No di namot aramidan ti pagrebangan na. Sayang lang ti kwarta. sa bagay, adamat kit di puntum lakay. Tapno mapadas namot ati agtrabaho para itibagina. Kanya nga ita, Tsak amo tatang. sinayang mo, ti tsansa makaadal ko ma. Aginrolak ko mamanan inton umay atawon tatang. Heh, si kaano da kwartam. Tulungan nak tatang. Ay, awaring. Manu atawin ti sinayang mo. No inggaid mo kumatinagadal, edi kumapay anapalabas atawan ang nagtulpos ka. Bumawi akon tatang. Kasano kumakit ore ni manong mo etan anaayat at tumultulong ken ka, kit na dismayamit time. Kasanuak nga rudan ita tatang. Ino kayat mo ti makaadal? Nagtrabaho ka ba eh? Agurnong kay ti pagadal mo. Tapno mapadas mo mutlaeng tagsapul iti kwarta, anak ko. Ay, nawaw! Nusup-suportaran na ka ti kapsat mo nga uray at damat tan pamilya na, ikam iti importansya ti tunggal tulong nga ititid na ken ka. Di ka agin babak nang, tapno awan to ti pagbabawyam intun dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.